신이
corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me encuentro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana que se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana que se levanta el sol, tan cierto como yo le hable y me puedes oír. Aleluya. 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 Gloria a Jesús, tú eres mi rey. Aleluya. 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 Gloria a Jesús, tú eres mi rey. Aleluya. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me
Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá, Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, muy buenas noches una vez más, hermanos y hermanas. Y una vez más sean bienvenidos a esta segunda noche de la gran campaña con el pastor Jung-Gun Park de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Nueva York de los Estados Unidos. Bien, vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a tener también el tiempo de la oración. Para ello voy a invitar al pastor Daniel Toro de la Iglesia El Shaddai para que nos dirija con la oración. Buenas noches. Vamos a orar. En esta noche vamos a agradecer a Dios. Pido que todos puedan inclinar su rostro, por favor. Señor, te damos gracias en esta noche
porque usted nos permite compartir juntos, Señor, la segunda noche aquí de Seminario Bíblico en esta preciosa iglesia, Generación de Fuego, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, por las vidas, Señor, que van a llegar. Te pedimos por las personas que van a llegar, Señor. Que usted pueda trabajar en cada corazón, Señor. Este evangelio es muy poderoso, Señor. Usted, Señor, me había dado su palabra. Esa palabra había llegado a mi corazón, Señor, como una semilla que crece y da fruto al 100%, Señor. Padre Santo, es por gracia, Señor. No es por nuestras obras, Señor. Todo fue por tu gracia, Señor. Todo fue por su misericordia, Señor. Usted había muerto en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y en el tercer día resucitó para nuestra justificación, Señor. Padre, estoy agradecido. En esta noche usted me permite orar por muchas personas que están acá presentes, Señor. Usted arranque toda incredulidad y que las personas puedan aceptar esta palabra, Señor, que va a ser predicada. Porque esta palabra se escribió para nuestra enseñanza, Señor. Bendiga a los pastores, los hermanos, los líderes presentes de las provincias que han llegado, de los diferentes departamentos y diferentes países que están acá. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor John Gupar, que ha llegado desde Estados Unidos, desde Nueva York, con un corazón dispuesto para darnos la palabra, Señor. Bendiga la vida del siervo. Estamos muy contentos en esta noche, Señor. Bendiga la iglesia, Generación de Fuego, al pastor, a todos sus líderes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Amén. Si de esta manera Dios nos permite estar aquí, agradecemos también de antemano al pastor Marcelo Espejo, quien es el pastor principal de la Iglesia Generación de Fuego, y a todos los líderes que también le colaboran, y también, por supuesto, a su esposa, la pastora Alicia. Y estamos muy contentos por estar aquí reunidos juntamente con todos los hermanos de la Iglesia Generación de Fuego, con un mismo corazón, trabajando por el Evangelio. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora tenemos una presentación teatral, un teatro musical a cargo del grupo de jóvenes Rescatando Vidas para Cristo de la Iglesia Generación de Fuego, y ellos nos interpretarán este teatro musical con el título del teatro Primero nos amó. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Cuán bello es quien murió por mí, fui perdonado, yo fui encontrado. Caminaré en tus promesas, permaneceré, a ti miraré, solo en ti confiaré. Fue tu cruz la que me salvó, fue tu amor que me rescató. Por eso canto adoración
al que Él es el gran yo soy. Cuán bello es quien murió por mí, fui perdonado, yo fui encontrado. Caminaré en tus promesas, permaneceré, a ti miraré y solo en ti confiaré. Fue tu cruz la que me salvó, fue tu amor que me rescató, por eso canto adoración al que Él es el gran yo soy. Fue tu sangre que me limpió, fue tu voz la que me llamó, fue la gracia de un buen padre la que me enamoró. Todos deben conocer que hay alguien que primero nos amó. Hoy yo canto esta canción para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Hoy yo canto esta canción para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Por eso que hoy yo canto esta canción para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Que primero nos amó. Fue tu cruz la que me salvó, fue tu amor que me rescató, por eso canto adoración al que Él es el gran yo soy. Fue tu sangre que me limpió, fue tu voz la que me llamó, fue la gracia de un buen padre la que me enamoró. Sí, muchas gracias a la presentación de los jóvenes del grupo Rescatando Vidas para Cristo. ¿Qué les pareció la presentación? Sí, una presentación muy significativa, ¿verdad? De esa manera, nosotros también hemos vivido siendo guiados por los deseos de la carne, siendo arrastrados por nuestros pensamientos y sufriendo en nuestra vida. Sin embargo, a través de Jesucristo, por medio de su muerte, Él nos dio la libertad. Amén. Perdonando todos nuestros pecados. Vamos a continuar con nuestro programa. Ahora también vamos a presentar al coro Suyaña. Ellos son un grupo de hermanos que van a interpretar dos alabanzas. La primera, Cuando venga el Señor. La segunda, Tu palabra es más valiosa que el oro. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos al grupo Suyaña.
Curanita, arunakam perlanyataki, kochunakam kochunyataki. Crispiri summa Cristoha, chamamaya curanita, arunakam perlanyataki, kochunakam kochunyataki. Muchas gracias. Brindemos otro fuerte aplauso para el coro Suyaña. Sí, estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios en esta noche por estar aquí presentes, reunidos todos juntos con un mismo corazón, alabando al Señor. Amén. Nuestro país se caracteriza por tener diversas culturas, costumbres, ¿verdad? Y en esta noche también el coro Suyaña estaba interpretando las alabanzas en el idioma aymara, un idioma nativo de nuestro país en Bolivia, y también alabando en el ritmo huaño. ¿Les pareció agradable escuchar? Sí. Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos también el coro Nueva Alegría. Ellos también van a interpretar una alabanza, la alabanza 122, Toda mi alegría. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos.
Lo haré al Rey de Gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Sí, muchas gracias. Y el seminario bíblico o la gran campaña bíblica se está transmitiendo por diferentes medios de comunicación. Estamos también a través de las redes sociales y a través de la página de Facebook Iglesia Generación de Fuego y también de la página de Facebook Iglesia Misión Buenas Nuevas Bolivia, también por YouTube, por Misión Buenas Nuevas Bolivia y por medio de Jerusalén Radio. Y queremos saludar a todos los que están escuchándonos, siguiéndonos a través de la radio, a través de las redes sociales, pues reciban un saludo cordial de parte de acá de la Iglesia, de la Iglesia Generación de Fuego, también desde este lugar que se está transmitiendo esta gran campaña evangelística. Ha llegado ahora el momento más esperado de escuchar la palabra de Dios. Espero que todos los hermanos puedan estar atentos y también disponer el corazón. Para ello les pido que puedan apagar su dispositivo o poner en vibrador. Bien, vamos a recibir con fuertes aplausos al pastor Jong-gun Park en esta noche, quien estará compartiendo la palabra de Dios. 여러분 안녕하십니까? Muy buenas noches a todos, hermanos. 우리 성경 말씀 창세기 6장 어제 읽은 네, 뒤로 9절부터 끝까지 읽겠습니다. 창세기 6장 9절에서 끝까지. Esta noche vamos a leer el libro de Génesis capítulo 6, desde el versículo hasta último 22. Voy a leer. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios engendró Noé 3 hijos, a Sem y Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la clavatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida, y toma contigo de todo alimento que se come y
almacenarlo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. 예, 여러분 우리는 어제 노아는 여호와께 은혜를 입었다는 부분에 대해서 얘기했습니다. Sí, hermanos, anoche hemos compartido, ¿no? Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová. 은혜는 100% 공짜라는 것을 이야기했습니다. La gracia es 100% es gratis. 여러분 오늘은 좀 더 이어서 제가 여러분들에게 이야기하려고 합니다. En esta noche quisiera compartir, ¿no? Continuamente de este versículo. 진짜 있었던 이야기는지 모르겠지만 저도 어릴 때 이렇게 많이 이렇게 교회에서 들었던 이야기입니다. Entonces, no sé, esta historia es real, pero desde pequeño, ¿no? En la iglesia yo he escuchado. 여러분 여기 남미에는 아마존이라는 큰 그 밀림이 있죠, 정글이 있죠. Aquí en Sudamérica tiene como una zona amazona, ¿verdad? ¿No? 이제 거기에 한 마을이 있었대요. Entonces, en esa zona amazona había un pueblo. 근데 이제 그 마을에 어떤 이제 사람이 사냥을 하러 갔는데 Entonces, uno de ese pueblo ya salió a cazar. 뒤에서 딱 이렇게 가는 뒤에서 푸샥 소리가 들리더래요. Detrás de ese hombre algo sonó extraño, ¡piu! Así. 그래서 순간적으로 활을 딱 뽑아서 싹 돌아봤어요. Rápidamente sacando su arco y luego y estaba apuntando. 저 앞에서 표범이 딱 노려보고 있는 거예요. Desde este adelante de este señor como un leopardo estaba mirando. 화살을 쫙 잡고 화살 끝까지 당겼어요. Si agarrando ese arco luego estaba y como disparando. 표범이 노려보면서 천천히 오다가 Ese leopardo mirando a ese señor luego despacito caminando. 갑자기 딱 점프를 했어요. De repente saltó. 깜짝 놀라서 팍 당겨오고 넘어진 거예요. Ese señor también se sorprendió, luego también disparó, luego se cayó. 근데 이제 여러분 그 화살이 빗나가면 죽는 거죠. Entonces, hermano, como ese arco no desvía, ese hombre va a morir. 그 탁 넘어져서 이제 죽었다 생각하는데 보니까 이 화살이 표범 심장을 탁 뚫어가지고 표범 죽은 거예요. Entonces ese hombre pensaba que voy a morir, se cayó, ¿verdad? No, pero después mirando ese leopardo ya directamente ese arco entró. 기분이 좋았어요. Entonces ese señor estaba muy contento. 야, 오늘은 표범을 잡았다. Hoy día yo maté ese leopardo. 여러분 표범 고기 먹나요? Ya, ¿ustedes qué le parece? ¿Como carne de leopardo come? 안 먹죠. No come, creo, ¿no? 저도 이제 먹어본 적은 없지만 Yo también nunca experimenté. 모르겠어요. 그 아마존 정글에서 먹을지 안 먹을지 잘 모르겠지만 Pero no sé, ese pueblo de Amazonas tal vez come, ¿no? 적어도 이 가죽은 되게 유용하잖아요. Pero aunque tal vez esa carne no sé muy bien, pero su piel, ¿no? Su piel muy útil. 그래서 여자들도 그 표범 가죽 무늬로 된 그 치마 같은 거 잘 입고 다니잖아요. Las 진짜 아니라도. mujeres, ¿verdad? Ese cuero, ese piel de leopardo, qué bonito, ¿no? Pone. 오늘 큰 표범을 얻었다. Hoy día yo maté este leopardo. 그래서 이제 표범을 묶어가지고 딱 이렇게 등에 짊어지려고 하는데 Ese hombre amarrando ese leopardo luego quería cargar su hombro. 저쪽에서 푸슉푸슉 소리가 나는 거예요. Pero más adelante ese lado otra vez soñaba. Piu, piu. 한 마디 더 있었던 거야? Otro ya leopardo, ¿hay más? 그래서 얼른 활을 딱 빼가지고 다시 딱 겨눴어요. Otra vez sacando ese arco. 오늘은 완전히 행운의 날인데 Oye, qué suerte, ¿verdad? 그리고 딱 보는데 Luego está apuntando. 보니까 표범 조그만 새끼가 한 마리 있는 거예요. Pero había su cachorro de leopardo. 이 엄마를 죽인 거예요. Entonces ese hombre mató a su madre. 근데 여러분 애처럼 너무너무 귀여워요. Pero ese como cachorro de leopardo muy cariñoso como un 그래가지고 gato. 이제 엄마 그 표범 허리에 어깨에 짊어지고 그 새끼 표범 이렇게 가지고 이제 마을에 왔어요. Sí, así amarrando ese leopardo muerto, ya cargando su hombro, luego también agarró su cachorro junto. 마을에 Llegó. 왔는데 아이들이 놀고 있었어요. Sí, así regresando al pueblo, en su pueblo estaba jugando los niños. 이 아이들 심심한데 요 표범 새끼 주면 같이 데리고 놀면 재밌겠다. Los niños se sienten tan aburridos, voy a regalar este 야, cachorro. 이리 와봐. A los niños, ven.
야, 요거 귀엽지? Ah, ese ver a mi cachorro, ¿verdad? Muy cariñoso, ¿no? 와, 너무너무 귀여워요. Ah, ese cachorro tan bonito, lindo. 야, 이거 니네 가지고 놀아. Ah, eso yo te regalaré, sí, 야, llévelo. 근데 이거 표범 새끼야. Pero sabe, ese cachorro de leopardo es. 절대 고기 이런 거 주면 안 돼, 알았어? Ya nunca tiene que dar que la carne. 여러분, 그래가지고 이제 이 표범이 아이들과 같이 친구가 되었어요. Entonces los niños han sido como amigos con ese cachorro. 어느 날 그 마을의 추장이 지나가다가 Entonces un día jefe de ese pueblo pasando en ese pueblo, 저게 뭐지? 고양인가? ese animalito, ¿qué es ese? ¿Un gato? 아니에요, 표범 새끼예요. Los niños dicen, no, no es, eso es como su cría de leopardo. 뭐 표범 새끼를 키운다고? Ese cría de leopardo está criando usted ese cría. 아니야, 위험해. No, niños, eso es muy peligroso. 당장 죽여야 돼. Ahora mismo tiene que matar. 아이들이 울었어요. Los niños escuchando de ese jefe estaba 안 돼요, llorando. 표범 새끼 죽이면 안 돼요. No, no, no more, no mate ese cría. 우리 친구란 말이에요. Porque ese cría de leopardo es nuestros amigos. 그래서 이제 추장도 차마 죽일 수 없었어요. Entonces ese jefe de pueblo escuchando de los niños no podían matar. 표범이 한 달, 두 달, 6달 지나니까 쑥쑥 자랐어요. Ese cría un mes, 2 meses, 6 meses, rápidamente creció. 근데 이제는 표범에게 고기도 안 주고 죽만 주고 그래가지고 표범이 아주 순했어요. Entonces, como no entregando carne, ese como cría de leopardo, entonces está creciendo, pero muy manso es. 표범 너무너무 좋은 거예요. 왜냐하면 아이들끼리 정글을 다닐 때 표범이 같이 하니까 다른 짐승들이 덤비지도 못했어요. Para los niños estaba muy bueno porque ese como leopardo caminando, acompañando junto en el selva, otros animales escapan. 아이들과 친구가 돼서 너무너무 재밌게 지냈어요. Siendo amigo con los niños, estaba jugando juntos. 추장님은 괜히 그랬어. 이렇게 착한데 왜 죽일라 그래? Porque el jefe de nuestro pueblo, ¿por qué quería matar? Porque tan bueno, manso ese. 자, 그런데 어느 날 Pero un día, 아이들이 이렇게 놀러 갔다가 los niños salieron afuera al selva. 이렇게 언덕이 있는데 Y luego en ese lugar estaba caídas. 한 아이가 발을 잘못 디뎌가지고 언덕에서 굴러 떨어지게 됐어요. Un niño desvió, luego se cayó, luego estaba cayéndose. 그래서 밑에 떨어져서 이제 친구들은 언덕으로 못 내려가고 옆으로 이제 돌아가는데 Entonces ese niño se cayó más abajo, sus amigos dando vuelta, luego encontró abajo. 표범은 네 발로 팍팍팍팍 해서 내려갔어요. Pero ese leopardo como rápidamente bajando ahí llegó. 아이의 무릎이 깨어져서 피가 막 흐르고 있었어요. Entonces ese rodilla de este niño estaba como rompido, estaba sangrando. 표범이 그 피를 혓바닥으로 핥기 시작했어요. Leopardo comenzó a lamer donde estaba sangrando. 여러분, 표범은 한 번도 그 피의 맛을 본 적이 없었는데 Ese leopardo como ni una vez saboreaba la sangre. 피의 맛을 보면서 표범의 눈빛이 달라지게 됐어요. Cuando ya saboreando la sangre del niño, su ojo cambió. 그 속에 있는 야성의 본능이 막 일어나기 시작했어요. Entonces, origen de su deseo del corazón, ¿verdad? No, ese es como comenzó a salir. 막 피를 핥다가 Si lamiendo la sangre, 그 아이를 팍 넘어뜨린 다음에 de repente ya como pusiendo ese niño, 그 아이를 죽였어요. luego ya mató finalmente. 그리고 나머지 아이들도 달려오는데 Luego otros sus compañeros niños estaban llegando. 표범이 입에 피를 뚝뚝 흘리면서 아이들에게 덤볐어요. Ese leopardo, sí, de su boca sangrando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 예, 이미 늦었어요. Pero ya muy tarde. 많은 아이. Luego ese como el leopardo desapareció al selva. 여러분, 표범은 절대 집에서 키울 수가 없어요. Hermanos, leopardo jamás puede criar en la casa. 맞습니까? ¿Es cierto? 여러분, 집에서 키울 수 있는 짐승이 정해져 있어요. Sí, entonces hay como mascota, como hay animales que puedan criar en la casa. 보통 개나 고양이. Sí, normalmente, ¿verdad? No como mascota y gatos. 여러분, 맞죠? Es cierto, hermanos. 그렇지만 사자나 표범이나 늑대는 집에서 키울 수가 없어요. Pero el león, luego también ese leopardo, el lobo no puede criar en la casa. 왜냐하면 그 본성이 이미 그 고기를 좋아하고 이렇게 죽이는 그런 본성을 가지고 있기 때문에. Porque el origen de ese animal tiene como matar. 여러분, 맞습니까? ¿Es cierto, hermanos?
아니에요. 저 표범이 그때 내가 물에 들어갈 때 물에 빠졌을 때 나를 구해줬어요. No, no, ese leopardo cuando yo estaba cayéndome en el río, estaba yendo, ese leopardo me salvó. 여러분 그러면 그 표범은 좋은 표범입니까? Entonces, ese leopardo es buen leopardo es? 아니에요. No es así. 예, 구해줬다 할지라도 Aunque salvó del río, 여러분 그 표범과 같이 있을 수 없는 거예요. pero no puede estar junto con ese leopardo. 아니에요. 얘는 어릴 때부터 죽을 먹고 우리랑 친구고 착하게 지냈어요. A ese leopardo, ese pequeño, ese cría juntando, caminando con nosotros, es muy manso. 그럼 그렇게 했다 할지라도 Aún así es, 표범은 그 본성을 바꿀 수 없기 때문에 pero ese leopardo no puede cambiar ese origen de su, 절대 인간과 함께 있을 수 없어요. si jamás puede estar juntos con el hombre. 인간과 함께 있으려면 Cuando quiere estar junto con el hombre, 나무도 아니고 쇠로 된 그 케이지를 만들어 가지고 entonces tiene que hacer como encerrada de fierro. 그 안에다 넣어놓고 문을 잠가야 돼요. Sí, dentro de este cerrada tiene que meter luego cerrar para que no salga. 맞나요? Es cierto. 그래도 위험해요. Sí, también así haciendo muy peligroso. 음식 같은 거를 줄 때 굉장히 빠르게 탁 무니까 Sí, cuando ya dando alguna comida, sí, rápidamente agarra ese leopardo. 제일 좋은 방법은 안타깝지만 죽이는 거예요. Sí, mejor manera es, aunque poco, no da mucha pena, pero matar. 왜냐하면 우리 마을에 사람이 있는 걸 알면 표범이 다시 오거든요. 사냥하러. Porque si sabiendo que la gente vive en el pueblo, ese leopardo otra vez va a venir para matar. 여러분 맞죠? ¿Es cierto, hermanos? 아니요. 왜 죽여? ¿Y por qué mata ese leopardo? 얘는 죽을 먹고 자랐다니까. Desde pequeño era manso. 아니 왜 죽여? ¿Por qué mata eso? 얘는 그때 내가 물에 빠졌을 때 우리 생명도 구해줬다니까. Ese animal cuando estaba en el río nos salvó del río. 여러분 그러면 살려야 되고 우리 집에 같이 키워야 돼요. Entonces ya tiene que criar junto en la casa de nosotros. 여러분 아이들 그 앞에다 둘 수 있겠어요? Sus hijos pueden estar junto con ese leopardo. 아니에요. No. 그렇게 해도 Aún nos salva, ayuda ese. 죽을 먹고 자랐고 De ese pequeño era manso. 옛날에 나를 살려줬어도 Aunque me salvó el río, 표범은 leopardo es, 죽여야 돼요. tiene que matar. 그러지 않으면 다른 사람의 생명이 위협을 받기 때문에. No mata, es muy peligroso porque daña, ¿sí?, a otras personas. 여러분 맞습니까? ¿Es cierto, hermanos? 여러분 하나님도 동일한 거예요. Ya Dios también igual. 하나님이 인간을 보실 때에 Cuando Dios mirando a nosotros, 아 우리는 그때 선한 일을 행해졌을 때 eso misma manera, si en aquel tiempo se cayó en el río, ese leopardo 나는 salvó. 그 죽만 먹고 살았는데 De esa cría pequeña era manso. 여러분 성경에 보면 가인의 이야기가 나와요. Sí, leyendo en la Biblia sale Caín. 여러분 가인도 이 표범과 같은 죄의 본성이 그 마음 안에 들어 있었어요. Sí, Caín también tenía en su corazón ese origen como. 근데 여러분 결국 어떻게 했나요? Pero finalmente Caín, ¿qué hizo? 동생을 죽이는 일을 했잖아요. Sí, mató a su hermano menor. 이 동생을 죽였을 때 그 동생을 죽이고 싶은 마음은 어디에 있었던 건가요? Cuando quería matar a su hermano menor, ese desvía. 맞기 때문에 Por eso, 표범이 아무리 착하고 aunque ese leopardo es manso, 아이들과 아무리 친하고 luego ya caminando junto con los niños, 죽을 많이 먹고 자라고 aunque de ese cría manso era, 어렸을 땐 아이들을 구해준 적도 있지만 cuando era pequeños, él salvó a los niños, 그 표범은 죽여야 되는 pero 거예요. ese leopardo tiene que matar. 맞습니까? ¿Es cierto? 여러분 동의하십니까? ¿Ustedes también están de acuerdo en eso? 예? 그런 것처럼 Es cierto. 하나님이 우리를 보실 때에 Ya Dios también mirando a nosotros, 똑같다는 것이죠. igualito es. 여러분 우리도 숨겨져 있지만 Si nosotros también está escondido, 어떤 환경이 오면 살인도 할 수 있고 cuando viene alguna ocasión podemos matar. 여러분 그렇습니까? ¿Es cierto? 여러분 그렇습니까? ¿Es cierto, hermanos? 예, 그런 마음이 우리 마음 안에 가득히 들어 있어요. Ese corazón también está lleno en nuestro corazón. 근데 내가 좀 착한 것, Pero ya mirando nuestra buena obra, 내가 하나님을 좀 잘 섬긴 것, y también nosotros servimos bien a Dios más que 이런 otros, 사람들은 그걸 가지고 아 하나님 나 받으시지
이렇게 생각한다는 거예요. Las personas piensan, por mi buena obra Dios me va a aceptar. 여러분 오늘 분명히 아셔야 돼요. Esta noche claramente tiene que entender, 아무리 죽을 먹고 자라고 aunque desde cría era manso, 아무리 아이들과 친하고 acompañando a los niños, 아이들이 어떤 아이가 물에 떠내려갈 때 표범이 구해준 적이 있고 un niño está, el río está llevando un niño, ese leopardo salvó ese niño. 그래도 Aún así es, 그 표범은 죽여야 돼요. pero tiene que matar este leopardo. 맞죠? Es cierto. 표범 안에 야수의 본성이 있기 때문에. ¿Y por qué? Porque en el corazón del leopardo tiene ese origen, deseo de matar. 우리가 표범을 보는 것처럼 Como nosotros mirando leopardo, 하나님이 여러분을 보시는 것도 똑같아요. Dios mirando a ustedes igualito. 아멘. Amén. 그래서 하나님은 여러분들을 받으실 수 없다는 거예요. Por eso Dios no puede aceptar a ustedes. 그래서 하나님은 인간이 하는 모든 것은 악하다고 얘기하신 거예요. Por eso toda la obra del hombre Dios dice que es malos. 그래서 인간은 다 멸망을 받아야 된다고 말씀하시는 거예요. Por eso está diciendo todos los hombres tienen que destruir. 여러분 안타까운 것은 뭐냐 하면 O sea, ¿qué es? 종교예요, 종교. Sí, qué lamentable es religioso. 하나님은 인간에게 있는 어떠한 것도 받으시지 않아요. Dios nada de hombre acepta. 왜냐하면 표범을 우리가 아는 것처럼 하나님도 우리 마음을 아시기 때문이에요. Nosotros conocemos este leopardo, Dios ya conoce a nuestro 그래서 corazón. 하나님이 우리를 살려줄 수 있는 길은 딱 하나, 은혜밖에 없어요. Por eso una camina, una manera nomás para salvar a nosotros la 여러분, gracia. 그래서 성경에서 우리가 어제 읽었던 분에 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었다라고. Pues anoche nosotros hemos leído si Noé halló la gracia ante los ojos de Dios. 여러분 성경에 어떤 사람이 은혜를 입었습니까? Sí, en la Biblia, ¿qué tipo de hombre recibió la gracia? 누가복음 15장의 탕자 이야기 아세요? Si ustedes conocen San Lucas capítulo 15, hijo pródigo, 누가 은혜를 입었습니까? ¿ya quién recibió la gracia? 열심히 아버지를 섬긴 아들이었습니까? El hijo mayor sirviendo todo el corazón a sus padres. 아니에요. No, 죄가 많고 si tiene mucho pecado, 부족하고 también tiene falta. 아버지의 재산을 다 먹어버린 그 아들이 은혜를 입었어요. Hijo pródigo que malgastó viene de su padre, ese hijo recibió la gracia. 여러분 맞습니까? Es cierto, hermanos. 여러분 여리고 성에 Sí, ciudad de Jericó. 여호수아가 쳐들어갔어요. Se atacó Josué. 맞죠? Es cierto, ¿no? 여러분 그 얘기 아십니까? Esa historia conoce. 여러분 그 여리고 성에서 En la ciudad de Jericó. 다 죽었는데 살아남았던 사람과 그 가족이 있었어요. Sí, aunque todos murieron, pero una persona ya sobrevivió y con su familia. 맞아요? ¿Es cierto? 누굽니까? ¿Quién es? 하나님 열심히 섬긴 사람입니까? Si uno que sirvió a todo el corazón a Dios. 율법을 열심히 지킨 사람입니까? Si uno que ya cumplió los mandamientos. 선을 많이 행한 사람입니까? El que ya hizo buena obra. 아닙니다. No. 누굽니까? ¿Quién es? 라합. Rahab. 그냥 라합이 아니에요. No es Rahab simple. 맞죠? ¿Es cierto? 무슨 라합이죠? Ya, ¿qué Rahab? 성경에서 기생 라합. En la Biblia dice la ramera Rahab. 맞아요? ¿Es cierto, no? 여러분 그 성에서 가장 더럽고 가장 부족한 사람에게 하나님이 은혜를 베풀어 주신 거예요. Ya Dios derramó la gracia en esa ciudad más sucia, más falta. 여러분 예수님이 이 땅에 계셨을 때 어떻게 하셨습니까? Cuando Cristo ya vivió en ese mundo, ¿qué hizo? 누가 예수님의 은혜를 입었습니까? ¿Quién recibió la gracia de Cristo? 누굽니까? ¿Quién es? 삭개오 세리장. Hackeo, publicano, 간음 중에 잡힌 여자. mujer adúltera. 맞습니까? ¿Es cierto? 문둥병자. Leprosos, 십자가의 강도. ladrón que está al lado de Cristo en la cruz. 이 사람이 율법을 잘 지켰기 때문에 Si este hombre cumplió mandamientos, 하나님을 잘 섬겼기 때문에 ya sirvió bien a Dios, 선했기 때문에 es muy bueno, 회개를 열심히 했기 때문에 예수님에게 은혜를 입은 것입니까? se arrepintió muy bien, por eso recibió la gracia ante Jesús. 그렇습니까? ¿Es cierto? 아니에요. No, 가장 부족하고 más faltaba, 가장 더럽고 más sucios, 간음했고 también adulteró. 죄를 지어서 십자가에 못 박히고 Por cometer pecado ya murió en la cruz. 여러분 동족들의 피를 빨아먹는 세리 이런 사람들이
은혜를 입었다는 걸. Luego chupando la sangre de sus compañeros como Saqueo publicano. 여러분 예수님은 오늘 이 자리에서 어떤 사람을 찾으시는 줄 아십니까? O sea, esta noche Jesús, ¿a qué tipo de persona está buscando? ¿Sabe? 예수님 나 율법 많이 지켰습니다. Jesús, yo cumplí los 예수님 mandamientos. 나 회개 많이 했습니다. Ya, Señor Jesús, yo cumplí muchos. 예수님 이 사람에 대해서 관심도 없으셔. Jesús no tiene ningún interés de esta persona. 성경에 보면 두 사람이 기도하러 올라갔어요. Sí, leyendo en la Biblia, dos hombres están subiendo al templo para orar. 하나님 나는 일에 2번씩 금식하고 Sí, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. 소득의 11조를 드리고 También de mi bienes también ofrendando diezmo. 저 세리와 같지 아니함을 감사하나이다. Estoy muy agradecido porque soy diferente que este 여러분 근데 publicano. 세리는 뭐라 기도했습니까? Pero ya esta persona, ¿cómo oró? 주님 저는 죄인입니다. Sí, Señor, soy pecador. 주님 저는 죄인입니다. El Señor, soy pecador. 성경에서 뭐라 그랬냐면 En la Biblia, ¿qué dice? 이 세리가 저 사람보다 더 의롭다 하심을 받고 내려갔다. Si ese publicano es más justo que este, 여러분들은 성경을 반대로 알고 계시는 거예요. ya hermano, ustedes como conocen la Biblia al revés. 많은 사람들은 내가 주변에서 많이 일하고 봉사하고 열심히 하고 노력하면 Muchas personas trabajando, obrando, luego ya sirviendo bien, 주님이 나를 의롭게 하실 거라고 생각하는데 piensan como el Señor me va a justificar. 아니에요. No. 하나님은 가장 부족하고 El Señor mirando primero los que 가장 más faltan, 천하고 más sucios, 가장 연약한 사람을 구원하셨어요. más débiles y salvó a ellos. 여러분 가인이 하나님을 잘 섬기고 좋은 곡식으로 제사를 드릴 때 하나님 가인을 버리셨어요. Ya cuando Caín ofreció a Dios según su buen producto, ¿verdad? No, pero Dios le rechazó. 맞나요? Es cierto, ¿no? 가인이 동생을 죽이고 Cuando Caín mató a su hermano menor, 죄인이 되었어요. cuando ha sido pecador, 주여 내 벌이 너무 중하여 견딜 수 없나이다. el Señor no puedo aguantar por mi pecado. 여러분 그때 En aquel tiempo, 하나님이 가인이 그래서 만나는 사람마다 나를 죽이겠나이다. si Caín decía a Dios, cualquier persona me encuentra me matará. 그때 하나님이 가인에게서 그렇지 않다. Sí, pero en aquel tiempo Dios habló, no, Caín, 내가 너에게 표를 주어서 yo te daré un señal, 내가 너를 지켜주겠다라고 yo te 말씀하셨어요. protegeré. 여러분 여리고성의 기생 라합이 구원을 받은 거죠. Ciudad de Jericó, como la ramera Rahab recibió la salvación. 맞나요? Es cierto, ¿no? 탕자가 은혜를 입은 것처럼 Hijo pródigo también recibió la salvación. 가늠한 여자가 La mujer adúltera, 여러분 맞습니까? Es cierto. 삭개오가 sí, como hackeo publicano, 십자가의 강도가 ladrón que está en la cruz, 은혜를 입었어요. recibieron la gracia. 아멘. Amén. 여러분에게 질문을 하겠습니다. Sí, voy a preguntar a ustedes una pregunta. 우리가 어제 읽었던 창세기 6장 8절. Y ayer nosotros hemos leído Génesis capítulo 6, el versículo 8. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 노아는 어떤 사람이었을까요? Noé, ¿qué tipo de hombre era? 네, 어떤 사람이었을까요? ¿Qué hombre es Noé? 하나님 말씀 잘 듣고 Sí, escuchando muy bien la palabra, 율법 지키고 cumpliendo los mandamientos. 물론 그때는 율법이 없었지만 Claro, en aquel tiempo no había el mandamiento. 순종하고 Obedeciendo bien, 그런 사람이었을까요? ese tipo de hombres, 아니에요. no. 하나님은 한 번도 그런 사람에게 은혜를 베푸신 적이 없었어요. Dios de una vez derramó su gracia a este tipo de hombre. 2000년 전에 예수님 이 땅에 오셔서 만났던 사람들은 Las personas que encontraron a Jesucristo que llegó 2000 años atrás, 다 더럽고 다 추하고 다 죄짓고 소망이 없는 그런 사람들이었어요. todos son sucios, no tenían esperanzas, también corrompidos. 맞습니까? Es cierto, 탕자가 그랬고 el hijo pródigo también. 기생 라합이 그랬고 Sí, la ramera Rahab también. 가인이 그랬고 Caín también. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 많은 사람들 여러분 노아는 하나님의 말씀을 잘 들었습니다. Muchas personas, Noé, ese Señor, escuchó muy bien la palabra. 노아는 훌륭한 사람이면서 우리도 노아처럼 하나님의 말씀 잘 들읍시다. 여러분 그거는 거짓말이에요. Noé, un hombre muy bueno, nosotros también igual que Noé, así echamos, eso es mentira. 여러분 노아는 은혜를 입었더라. 이 말은 노아는 굉장히 부족하고 Esa palabra Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, falta mucho, también muy débil. 아멘. Amén. 하나님은 그런 사람을 찾아서
은혜를 입히시더라. Dios buscando ese tipo de personas, dando su gracia. 자, 여러분 9절 El versículo 9. 자, 읽어보겠어요. Ya vamos a leer. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones. 자, 여러분 성경에서 8절에서 노아는 은혜를 입었더라. Si en la Biblia 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 여러분 왜 은혜를 입었다고 얘기했죠? ¿Por qué halló la gracia? 부족하고 천하고 죄가 많았기 때문에. Falta mucho, él es pecador, también faltaba muchos. 맞습니까? Es cierto, ¿no? 맞습니까? Es cierto. 여러분 하나님이 다윗을 왜 들어 쓰셨습니까? ¿Por qué Dios levantó David y usó bien? 가장 부족했기 때문에. Porque más débil. 맞아요? Es cierto. 사무엘이 그 집에 기름 부러 갔는데 사무엘- 그 아버지 이새가 다윗은 부르지도 않았어요. Samuel se fue para ungir, ¿verdad? No, pero su padre Ise no llamó su hijo menor. 에이, 다른 사람 몰라도 다윗은 아닐 거야. Si tal vez fuera otro, mis hijos puede ser, pero David no. 다윗이 골리앗 앞에 갔을 때 골리앗이 자존심이 상했어요. Y David cuando presentó ante Goliat, 골리앗 앞에 나갔을 때 이제 골리앗이 자존심이 상했어요. cuando David presentó ante Goliat, Goliat mirando ese David se sintió muy mal. 아니 내가 지금 장군인데 저 애를 나한테 보냈다고 그러면서 Soy general, pero ¿por qué envía ese chiquitito como niño? 가장 부족한 사람에게 은혜를 베푸시는. Uno que más falta, Dios da su gracia. 자, 그럼 보세요. Ya mire a mí, 자, 우리가 이 부분 얘기했죠. si nosotros hablamos esta parte, 노아는 부족했고 연약했고 죄가 많았을 거예요. ya Noé sí, era pecador, también más débil y frágil. 그래서 은혜를 입었잖아요. Por eso halló la gracia. 맞나요? ¿Es cierto? 그분에 동의하시나요? ¿Esa parte están de acuerdo ustedes? 자, 그 다음에 뭐라 그랬어요? Ya después, ¿cómo está escrito? 노아는 의인이요 당세의 완전한 자라. Noé, varón justo, era perfecto con sus generaciones. 목사님 틀렸잖아요. Si ese está equivocado, 노아는 의인이고 완전한 사람이라고 그랬잖아요. si Noé, varón justo, 아니에요. no es. 노아는 부족했고 연약했기 때문에 은혜를 입었어요. Noé era falta, pecador, frágil, por eso halló la gracia. 어떻게 의롭게 되고 어떻게 완전하게 되었느냐? ¿En qué manera ya se fue varón justo, perfecto? 하나님이 그를 의롭게 하시고 하나님이 그를 완전하게 하신 거예요. Dios dio la justicia, también Dios hizo perfecto a Noé. 아멘. Amén. 오늘날 많은 사람들은 Hoy en día muchas personas, 자기가 완전해지려고 하고 él mismo quiere ser perfecto, 자기가 의로워지려고 해. él mismo quiere ser justo, 그래서 그 의에 절대 도달하지 못하고 por eso nunca más va a llegar a la 그 justicia. 완전함에 절대 도달하지 못하는 거예요. Tampoco puede llegar a esta perfección. 근데 여러분 분명히 아셔야 돼요. Pero usted tiene que saber una cosa, 노아는 부족했고 죄인이었고 연약했어요. no es frágil, débil, pecador. 그래서 하나님이 그에게 은혜를 베푸셨고 Por eso Dios ha dado la gracia a Noé. 그 은혜로 말미암아 그가 온전하고 의인이 된 거예요. Mediante la gracia de Dios ha sido varón justo, perfecto. 여러분들도 이렇게 돼야 돼요. Usted también tiene que ser igualito, Noé. 이게 신앙의 길이에요. Eso es el camino de la vida de fe. 여러분 저는 종교를 별로 좋아하지 않아요. Si mi persona no me gusta el religioso, 여러분 종교는 어떤 것이냐 하면 ¿cuál es qué es el religioso? 인간에게 선이 없는데 Si en el hombre no hay el bien, 여러분 착한 일 조금 있어요. si claro chiquitito de bueno tiene, 여러분, 종교는 그것을 막 크게 만드는 si 거예요. religiosos mirando ese piquitito de bueno se exalta. 여러분 인간은 내가 죄인인 걸 발견하고 은혜를 입어서 하나님이 나를 의롭게 하고 하나님이 나를 온전하게 해야 되는데 Siendo el hombre debería encontrar mi falta de debilidad, luego ya hallando la gracia de Dios. 여러분 종교는 인간에게 아니야 너 의를 더 많이 드러내 이렇게 만드는 거예요. Pero el religioso como enseña el hombre más haga buenas obras. 이번에 저희 교회에 우리 댄스 팀이 있어요. Si en nuestra iglesia tiene un grupo de danza, 그 워크숍을 갔다 왔어요. entonces nosotros enviamos un taller. 어디로 갔다 왔냐면 로마로 갔다 왔어요. ¿A dónde enviamos? Roma. 이 로마에 가면 그 성 베드로 세인트 피터스 바실리카가 있어요. Sí, yendo en Roma hay como un templo de Pedro. 예. 여러분 그 바실리카는 그 캐톨릭의 가장 센터예요.
Ese se llama Basilicán, es como centro de católicos. 여러분 혹시 로마에 있는 콜로세움 본 적 있어요? Si ustedes tal vez en Roma han visto, ¿no?, ese coliseo, 그 있어요? si ustedes han escuchado, han visto 근데 ese, 그게 끝에 요금 좀 잘렸죠. pero última parte, un pedacito ya se derrumbó, ¿verdad? ¿No? 그 왜 그러냐 하면 ¿Usted sabe por qué? 원래는 동그랬는데 Normalmente estaba como completo 성 베드로 바실리카 짓기 위해서 거기서 대리석을 갖다가 여기다 붙인 거예요. para construir como Santo Basilicán de Católico, de ahí sacaron, luego llevaron, construyeron. 우리 아이들이 거기서 이제 투어를 했는데 Porque mis hijos también estaba ahí, estaba caminando en Roma. 입이 딱 벌어져 가지고 다치질 않는 거예요. Entonces mis hijos como se quedó como la boca abierta, 너무 멋있다. porque estaban muy excelentes. 여러분 진짜 이렇게 멋있대요. Hermano, verdaderamente ese lugar visitando va a ser excelentes. 벽에 저만한 큰 그림이 있어요. Sí, la pared como ese tamaño tan grande tiene dibujos. 저 여기 파란 거랑 기둥 사이에 있는 저만큼 그 큰 그림이 있어요. Entre columna azul tiene ese tamaño de tan grande, ¿no? Imágenes. 자세히 보면 Mirando, 여러분 모자이크 아세요? 모자이크. usted conoce este como rompecabezas. 모자이크 이렇게 돌을 가로 0.5cm, 세로 0.5cm 잘라 가지고 돌로 모자이크를 만드는 거예요. Como una piedra chiquitita, 0.5, 0.5, ¿verdad? No, hay chiquitito piedra hizo así, 그 rompecabezas. 그림으로 그랬는데 멀리서 보면 진짜 그림 같아요. Entonces como un dibujo, ¿verdad? Con ese piedrita desde lejos mirando excelente. 그리고 거기서 가장 유명한 것 Entonces en ese lugares más importantes y conocidos 피에타라는 게 있어요. hay pietas. 그게 뭐냐 하면 ¿Qué es esto? 여러분들 혹시 어디서 보셨을 거예요. Creo que ustedes algún lugar han visto. 마리아가 다 앉아가지고 예수님을 안고 있는 그 조각상이 있어요. Entonces María, ¿verdad? No, está sentado, luego en su brazo tiene un bebé. 여러분 혹시 그런 거 보신 적 있어요? ¿Ustedes han visto esa imagen? 예, 그 마리아가 이렇게 하얀 대리석으로 된 조각상인데 그 이렇게 마리아 앉아 있고 슬픈 표정 앉아 있고 예수님은 고개가 뒤로 이렇게 제껴져 가지고 마리아 무릎에 누워 있는 그 동상 그게 굉장히 유명한 피에타라는 동상. Y Pieta es como María. María está sentado, luego como el bebé Jesús está en su rodilla. 그거를 누가 만들었냐 하면 Entonces eso ¿quién hizo? 미켈란젤로라고 혹시 들어보셨어요? Ustedes han escuchado tal vez Michelangelo. 미켈란젤로가 조각한 진짜 유명한 동상이 그 성당 안에 들어 있어. Entonces ese Michelangelo hizo eso ahí en este templo. 그래서 이제 그 안에 그 성당 안에 투어를 했는데 Entonces en ese templo ya ellos conocieron. 아 이거는 대리석이고 Eso, esto. 아 이건 미켈란젤로가 만든 것이고 Esto es Michelangelo hizo. 아 이거는 뭐고 막 가이드가 설명해 줬어요. Un guía todo explicaba parte. 우리 애들은 거기서 막 와 신기하다. Nuestros hijos escuchando todo estaba quedado, ¿verdad? No, la boca 여러분 abierta. 제가 여러분에 뭘 얘기하고 싶은지 아세요? Entonces, hermano, ¿qué quiero decir a ustedes? 우리 아이들이 끝나고 와서 물어보는 거예요. Después de ver todo, luego regresó, 아니 me 그렇게 preguntó. 큰 성당을 만들고 Entonces, así tan grandes y templos ha hecho. 그렇게 막 멋있게 조각하고 막 그 유명한 것들이 있는데 Entonces, dentro de ese templo hay tan hermoso todas las cosas. 왜 거기 있는 사람들은 한 명도 예수님의 피에 대해서 이야기하지 않냐고. Pero muchas personas que dentro de ese templo ni uno preguntaba la sangre del Señor Cristo. 왜냐하면 성경에서 가장 중요한 것은 예수님의 피거든요. Porque en la Biblia más importante es la sangre del Señor Cristo. 아멘. Amén. 예, 뭐 베드로 동상도 좋아요. Sí, verdad. Aquí tiene imagen de Pedro. 예, 미켈란젤로가 만든 피에타도 좋아요. También Pieta que Michelangelo hizo. 아, 그다음에 뭐 많은 진짜 멋있는 그림이나 조각들도 좋아요. Sí, había muchas imágenes famosas. Todo está muy bien. 근데 그 중에 가장 중요한 건 뭡니까? Pero entre todos, ¿cuál es más importante? 예수님의 피인 거예요. La sangre del Señor Cristo. 근데 거기서는 이렇게 멋진 걸 만들어 놓고 어느 누구도 예수님의 피에 대해서 이야기하지 않는다는 거예요. Dentro de ese templo había muchas buenas cosas, pero nadie conoce, pregunta la 그래서 우리 sangre. 교회 학생들이 궁금해. 아니 이렇게 멋있는 걸 만들어 놓고 자 이게 예수님의 피를 위한 거다.
이렇게 얘기하면 얼마나 좋냐. Nuestros estudiantes, de verdad, nadie preguntaba así tan bonito, lindo, pero sí hablaría sobre la sangre del Señor Cristo. 여러분, 종교라는 것은 Sí, hermano, religioso es. 성경책과 반대로 흘러가는 거예요. Sí, al revés, enseñando la 네가 더 Biblia. 열심히 해라. Tú tienes que hacer muy bien. 네가 더 노력해라. Tienes que ya esforzarse. 야, 이 멋진 예수님의 동상을 봐. 너희들도 이렇게 희생해야 돼. Ya mirando esa imagen de Jesucristo, usted también tiene que sacrificarse. 절대 그렇게 해서는 하나님 앞에 의롭다 하심을 얻을 수 없어요. Si en esa manera jamás puede ser justificado ante Dios. 여러분 이해가십니까? Ya usted puede entender. 이해가십니까? Ya me hago entender. 여러분이 의롭다 하심을 얻기 위해서는 Ya ustedes para recibir la justicia de Dios 하나님의 은혜를 입어야 돼요. debe hallar la gracia de Dios. 여러분 여기서 하나님은 모든 사람을 멸하기로 결정했어요. En la Biblia dice Dios decidió destruir toda la persona. 자, 여기 성경에 보면 17절. Sí, en la Biblia dice el versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. 여러분 마치 그 표범은 죽어야 되는 것처럼. Como igual que ese leopardo debe ser muerto. 그 표범이 아이도 죽이기도 했지만 그래도 잘한 것도 있었죠. Ese leopardo, aunque mató a los niños, también él hizo algunas cosas buenas. 잘하고 나쁘고 한 걸 떠나서 그 표범만의 그 본성 때문에 그 표범은 죽어야 되는 것처럼. Sí, nada que ver si hizo bien, hizo malo, ¿sí? Ese origen deseo que tiene en ese leopardo tiene que morir. 여러분 맞습니까? Es cierto, ¿no? 하나님은 El Dios, 그런 인간을 다 죽여야 된다. sí, destruir ese tipo de hombre. 근데 아니에요, 하나님. 좀 더 열심히 할게요. Pero Dios, no, voy a esforzar más. 그는 마치 표범이 와서 지난 거 내가 잘못했어요. 내가 이제는 안 그럴게요 하는 거랑 똑같은 거예요. Igual que el leopardo vino anteriormente, hizo malas cosas, ya no voy a hacer más, voy a hacer bien más adelante. 네가 아이들을 죽여서 그런 게 아니라 Ya no es así que tú mató a los niños. 너 안에 있는 원래 그 근본 본성은 절대 우리와 함께 할 수 없다. Porque ese deseo que tiene en tu corazón jamás puede estar con nosotros. 맞죠? Es cierto, ¿no? 여러분 그래서 하나님은 Por eso Dios 인간이 우리를 바꾸어서 하나님 앞에 나아가기를 원치 아니하시고 Dios no quiere que el hombre cambiando presente ante Dios. 여러분 여기 노아처럼 은혜를 입기 원하시는 거예요. Igual que Noé, ¿sí? Hallar la gracia de 그래서 Dios. 하나님은 옆에 방주를 만들어 놓으신 거예요. Sí, por eso Dios hizo, ¿sí? Hacer 여러분 el 어떤 arca. 사람이 방주에 들어갈 수 있습니까? Entonces, ¿qué tipo de persona puede entrar al arca? 내가 의로운 거, 내가 잘하려는 것 이거 하나님이 받을 수 없구나. Lo que soy justo, bonitos, a Dios no va a cobrar eso. 여러분 그 사람은 자기가 잘하려는 마음을 버리고 방주를 향해 갈 수 있는 거예요. Entonces, esta persona ya dejando lo que quiere hacer, luego ya puede ir al arca. 근데 하나님 오늘날도 구원의 길을 우리 앞에 열어 놓으셨는데 Ya hoy en día también Dios ya ha abierto la salvación ante 여러분, 이 nosotros. 종교 내가 열심히 해야 되는 그 마음이 우리로 하여금 구원의 길로 나아가지 못하게 한다. Pero este religioso, el corazón que tiene, queremos hacer muy bien, no hace acercarse de la salvación. 여러분 우리는 표범입니다. Si hermanos somos como un leopardo, 우리는 멸망을 당해야 되는 거예요. si somos un hombre que es ser destruido, 그래서 표범이 자기를 바꾸는 게 아니라 por eso el leopardo mismo no cambia. 여러분은 이미 못 바꿔요. Ya usted mismo no puede cambiar. 여러분이 할 수 있는 건 하나님 앞에 나가서 은혜를 구하는 거예요. Si lo que puede hacer ustedes adelantando ante Dios, hallar la 하나님 gracia. 저희들에게 은혜를 베풀어 주세요. Dios, por favor, nos dé su gracia. 저를 불쌍히 여겨 주세요. Ten misericordia de mí. 나는 진짜 이제는 다른 내가 나를 바꿔서는 안 됩니다. Si en verdad yo no puedo cambiar, yo no puedo. 이미 하나님이 나를 죽이기로 작정하시지 않으셨습니까? Ya Dios ya decidió destruir mi persona. 여러분 그래서 은혜를 구하는 마음으로 나가면 Si así, ya hallando, ya pidiendo la gracia de Dios, 하나님이 여러분을 위해 준비한 이 방주를 만날 수 있는 거예요. entonces ustedes pueden encontrar ese arca Dios preparó para nosotros. 여러분 방주에 대해서 얘기 다 할 수는 없고 한 부분만 얘기할게요. Sí, esta noche no puedo explicar toda parte de este arca, pero una 여기 parte. 보면 하나님이 방주에 대해서 말씀하셨어요. Si Dios habló acerca de el arca, 14. el versículo 14,
hazte un arca de madera de gofel, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. 자, 하나님이 방주를 만들라고 하셨어요. Dios dice, haga el arca, 고퍼 나무로 방주를 만들라고 그랬어요. ¿sí? De madera de gofel. 맞죠? Es cierto, ¿no? 자, 그리고 나서 안에 칸들을 막고 Después harás aposentos en el arca. 그 다음에 그 안을 안과 밖을 역청으로 칠하라고 하셨어요. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. 그럼 역청 여기 있지. Eh, 그럼 역청 뭔지 아십니까? Si hermano conoce la calafateara con brea, 예? 역청 뭔지 아세요? usted conoce brea. 예. 여러분 콜타르라는 게 있죠. 콜타르. Si hermanos, usted conoce cortar, 들어보셨어요? han escuchado cortar. 여기 그 석탄 많이 캔다면서요. Si aquí como carbón, si saca carbón, ¿verdad? En Bolivia. 이제 이 콜타르는 석유나 석탄을 막 이제 이 가열하면 불로 막 가열하면 Ese cortar, ¿verdad? No de petróleo, de bronce, de carbón, así como 끝에 calentando. 이렇게 남는 게 있어요. Últimamente se queda. 그게 바로 역청이에요. Eso se llama brea. 굉장히 끈적끈적한 거예요. Ese es como ese líquido. 여러분 근데 어떤 사람 그렇게 얘기해. 아니 노아 시대 때는 그때 석탄도 없었고 석유도 없었는데 어떻게 역청을 만드냐. Algunos dicen en el tiempo de Noé no hay como petróleo, ¿cómo puede hacer brea? 여러분 그런데 옛날에는 어떻게 역청을 만들었냐 하면 Pero antiguamente, ¿en qué manera hizo? 나무에다 상처를 내면 Si como dañando a la madera, 나무에서 끈적끈적한 즙이 나와요. de madera sale un líquido, ¿verdad? ¿No? 그거를 막 끓이면 Entonces calentando ese líquido, 그리고 거기다 숯을 가루를 만들어서 거기다 집어넣으면 이게 역청처럼 돼요. ahí poniendo harina de carbón, ya luego 그래서 mezclando puede 노아의 ser 방주 brea. 후지만 석탄과 석유가 발견되기 전에도 배가 많이 다녔는데 그때 그렇게 해서 배를 안과 밖을 칠해가지고 이제 물을 막은 거예요. Por eso antiguamente en esa manera haciendo brea, luego adentro, afuera, así ponieron. 모르겠어요. 하나님이 노아에게 역청을 만든 지혜를 주셨는지 아니면 나무의 진액으로 이제 그 역청을 만드는지 모르겠지만 No sé muy bien, Dios ha dado la sabiduría a Noé, luego tomé esa manera dañando a la madera, hizo en esa manera. 하나님이 노아에게 역청으로 방주 안과 밖을 칠하라고 하셨어요. Dios dijo a Noé la calafateara con brea por dentro y por fuera. 여러분 배는 노아의 방주는 나무로 되어 있는데 Ya ese arca de madera es. 그 나무가 조그맣지 않고 이 배가 조그맣지 굉장히 크기 때문에 Esa madera no es chiquitita, es grande. 배가 물에 뜨면 막 뒤틀릴 수도 있겠죠. Entonces el arca cuando ya flotando del agua puede ser torcido. 그리고 나무는 나무 틈 사이로도 물이 스며들 수 있지만 También entre madera también puede entrar el agua. 나무 자체도 이제 오래 물에 있으면 물이 이렇게 베어들잖아요. Entonces pasando en el agua mucho tiempo, esa madera mismo también absorbe agua. 맞죠? Es cierto, 그래서 hermano. 하나님이 노아에게 방주 안과 밖을 역청으로 칠하라고 하신 거예요. Por eso Dios dijo a Noé, la calafateara con brea por dentro y por fuera. 여러분, 이 역청은 뭘 의미하는 줄 아십니까? Hermanos, ¿qué significado tiene ese brea? ¿Conoce? 예수님의 보혈을 의미하는 것입니다. Eso es la sangre del Señor Cristo. 아멘. Amén. 홍수가 났을 때 Cuando se cayó el diluvio, 물이 방주 안으로 들어오는 걸 막아주는 거예요. ese diluvio ya no entra dentro del arca. 심판이 일어났을 때 Cuando ya dando el juicio, 심판이 나에게 오는 것을 막아주는 것은 entonces impide ese juicio a nosotros. 바로 예수 그리스도의 보혈이다. Eso es la sangre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 자, 우리 성경을 한번 찾아보겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 성경에 대해서는 성경은 피에 대해서 이야기하고 있는데 Si la Biblia explica sobre la sangre, 히브리서 9장 22절을 보면 Hebreos capítulo 9, versículo 22. 히브리서 9장 22절 Hebreos capítulo 9, el versículo 22. Y casi
todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 자, 그럼 율법을 쫓아 모든 물건이 피로써 정결케 되는데 피 흘림이 없음즉 사함이 없다. Casi todo es purificado según la ley con sangre, sin derramamiento de sangre no se hay remisión. 맞아요? Es cierto, 맞아요? es cierto. 반대로 이야기하면 Al revés hablando, 피 흘림이 있다면 si cuando ya tiene derramamiento de la sangre, 뭐가 있죠? ¿qué hay más? 사함이 있다는 거예요. Hay remisión, dice. 여러분 우리가 여러분이 죄를 지었는데 Nosotros cometimos pecados, 이건 죄의 싹은 사망이에요. la paga del pecado es la muerte. 근데 우리가 죽을 수 없어서 예수님이 대신 죽었는데 Pero nosotros no podemos morir, en vez de nosotros Jesús murió. 여러분, 사람이 죽으면 피를 흘리잖아요. El hombre muere sí o sí derrama la sangre. 그 피로 우리의 죄를 사는 거예요. A través de la sangre ya como limpia nuestros pecados. 여러분 맞습니까? Es cierto, hermanos. 여러분 지금 여러분의 마음을 쳐다보지 말고 Si ustedes ahora no miren sus corazones, 예수님의 피를 쳐다보세요. mirando la sangre de Jesús. 여러분이 마음을 들여다보지 말고 Usted no mire a sus corazones, 예수님의 피를 보세요. mire a la sangre de Jesús. 예수의 피가 어떻게 됐습니까? Si la sangre del Señor que hizo, 피가 흘러졌다는 거예요. si ya derramó la sangre, 여러분 피 흘림이 있으면 어떻다고요? cuando ya derrame la sangre, ¿qué pasa? 피 흘림은 여러분 죄를 씻는다고 성경은 이야기하고 있는 A 거예요. través del derramamiento de la sangre limpia nuestros pecados. 이해 가십니까? ¿Me hago entender? 자 보세요. Ya mire, 자 다시 뒤로 돌아서 레위기 17장 11절을 보면 el libro del Levítico capítulo 17. 17장 11절. Levítico capítulo 17, el versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. 자 여러분 무엇이 여러분의 죄를 속한다고요? ¿Qué cosa limpia nuestros pecados? 무엇이 여러분의 죄를 속한다고요? Ya, ¿qué cosa ya expía nuestros pecados? 무엇이요? ¿Qué cosa es? 여러분 다 같이 한번 얘기해 보세요. Ya todos los hermanos pueden responder. 무엇이요? ¿Qué cosa es? 예 맞아요. Es cierto. 여러분의 죄를 속하는 게 뭐라고요? Sí, como limpio tus pecados, ¿qué es? 피. La sangre. 누구 피? ¿De quién? 예수님의 피. La sangre de Jesús. 맞아요? ¿Es cierto? 그래서 이 예수의 피를 역청이라 그래서 방주 안과 밖을 바르는 거예요. Si la sangre de Jesús, por eso dentro del arca, afuera, adentro, 피가 ya pone. 발려지면 물이 들어오는 것을 막아줘서 이 배가 침몰하지 않겠죠. Entonces, adentro, afuera, ya poniendo el agua, no puede entrar, tampoco puede caerse. 여러분 제 말 이해가십니까? Ya usted puede 그런 entender. 것처럼 예수님의 피가 여러분의 마음에 발려지면 Así poniendo en sus corazones la sangre de Jesús, 그 마음에 심판이 임하지 않는 거예요. en sus corazones no va a llegar el juicio de Dios. 아멘. Amén. 자 그럼 여러분 물어보겠습니다. Ya voy a preguntar a ustedes, 예수님이 피를 흘리셨습니까? ¿Jesucristo ya derramó su sangre? 예수님 여러분 위해서 피를 흘리셨습니까? ¿Jesucristo derramó su sangre para ustedes? 여러분 예수님이 여러분 위해서 피를 흘리셨습니까? ¿Ya Jesucristo derramó su sangre para ustedes? 그 피 어디 있습니까? ¿Esa sangre dónde hay? 여러분 마음에 발려졌습니까? ¿Ya ponieron en sus corazones? 아니에요? No. 땅바닥에 흘렸는데요. Así yo eché al suelo. 그렇습니까? Así es. 아니에요, 여러분. 예수님 피를 흘리셔서 No, Jesús derramó su sangre. 여기는 여러분들의 마음에 바르셨어요. Ya ha puesto, poniendo en sus corazones. 야, 봐봐, 이 피를 봐봐. Ya hermano, mire esa 이 sangre. 피가 너의 마음에 있지? Ya esa sangre ya está puesto en sus 이 corazones. 피는 무엇을 한다고요? Ya esa sangre que trabaja, 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. la vida tiene dentro de la sangre. Esa sangre ya expía nuestros pecados. 아멘. Amén. 여러분 방금 우리가 읽은 레위기 17장에서 Si Levítico capítulo 17, 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속한다고 이야기하고 있어요. la vida de la carne en la sangre está.
여러분이 착하고 열심히 노력하는 것이 여러분의 죄를 속하는 것이 아니라 Usted ya dando buena obra, haciendo ya fielmente, eso no limpia sus pecados. 예수님의 피가 여러분의 죄를 속하는 거예요. La sangre del Señor Cristo ya limpia sus pecados. 아멘. Amén. 여러분 예수님이 그 피를 여러분을 위해서 흘리셨습니까? Jesucristo ya derramó la sangre para ustedes. 여러분 예수님이 피를 목사님을 위해서만 흘리셨고 여러분을 위해서 안 흘렸어요? Jesús ya derramó su sangre para Pastor Marcelo. Entonces Jesucristo ya no derramó su sangre para 여러분 ustedes. 예수님이 피를 미국 사람들 위해서 흘렸지만 볼리비아 사람들 위해서 안 흘렸습니까? Ya Jesús derramó su sangre para los norteamericanos, no derramó para los bolivianos. 여러분 예수님이 피를 산타크루즈에 있는 사람만 흘리고 라파스 몰라 라파스 난. Entonces Jesús ya derramó su sangre para los de Santa Cruz, no derramó para La Paz. 그렇습니까? ¿Es así? 아니에요. No. 예수님은 미국 사람들을 위해서 Jesús para los norteamericanos, 볼리비아 사람들을 위해서 también para los bolivianos, 산타크루즈뿐만이 아니라 para los de Santa Cruz también, 라파즈에 있는 사람들을 위해서 para los de La Paz también, 남자, los hombres, 여자 las mujeres, 상관없이 cualquier persona, 모든 사람을 위해서 피를 흘리셨어요. para todas las personas derramó su sangre. 아멘. Amén. 여러분 모든 사람을 위해서 피를 흘리셨다면 Si derramó la sangre para todas las personas, 자 다시 otra vez, 생명의 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. la vida de la carne en la sangre está. Yo se la he dado para hacer expiación. 예수님이 여러분에서 피를 흘렸다면 Si así Jesús derramó su sangre para ustedes, 그 말은 무슨 말입니까? ¿qué quiere decir esta palabra? 자 다시 힌트를 드릴게요. Así otra vez voy a dar un tip. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. La vida de la carne en la sangre está. Yo la he dado para hacer expiación. 맞아요? ¿Es cierto? 예수님이 여러분에서 피를 흘리셨어요. Jesús derramó su sangre para ustedes. 그 말은 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir esta palabra? 여러분의 죄를 씻었다는 거예요. Ya limpió tus pecados. 예수님 여러분의 피를 흘리셨는데 Jesús derramó su sangre para ustedes. 이 피가 죄를 속하니까. Esta sangre expía al pecado. 아멘. Amén. 여러분 예수님이 미국 사람들을 위해서만 피를 흘리셨지 아니죠? Si Jesús derramó su sangre para los de norteamericanos, no, ¿verdad? 여기 여러분들을 위해서 피를 흘리셨죠? Para ustedes también Jesús derramó su sangre, ¿verdad? 맞죠? 왜 Cierto. 피를 흘리셨죠? ¿Por qué derramó la sangre? 여러분의 죄를 씻기 위해서. Para limpiar tus pecados. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 예수님이 여러분의 죄를 씻었다면 Si Jesús ya limpió tus pecados, 모든 죄가 씻게 하신 거예요. entonces todos nuestros pecados fue limpiado. 여러분 예수님 여러분의 죄를 씻으실 때 예수 피로 한 번에 씻으셨다고 성경은 이야기하고 있어요. La Biblia dice solo una vez limpió todo nuestro pecado por su sangre. 여러분 히브리서 10장에서는 뭐라고 얘기했냐면 제가 설명을 드릴게요. Hebreos capítulo 10 que dice, 여러분 안 찾으셔도 되는데 찾으셔도 돼요. no necesita de como buscar ese libro, pero 여러분 también 하나님을 위해서 제사를 옛날엔 드렸어요. antiguamente hizo como ofrenda para Dios, 양을 죽이고 소를 죽이고 해서 제사를 드렸어요. se sacrificando como oveja, luego vacas. 히브리서 10장에서 하나님 뭐라 그러셨냐면 나는 이 제사 싫다고 얘기하셨어요. Pero en el libro de Hebreos capítulo 10, Dios que dice, no quiero ese sacrificio. 나 이 제사 싫다. No quiero ese sacrificio. 여러분 왜 그런 줄 아세요? Usted sabe por qué Dios habló así. 여러분 제가 설명을 다 찾아서 드릴 수 없지만 하나님은 나는 너희들이 제사 드린 게 이제 싫다. Sí, aunque no todo puede explicar a ustedes, pero Dios dijo, no quiero ese sacrificio. 왜냐하면 그 제사는 죄를 언제든지 영원히 씻지 못하기 때문에. Porque ese sacrificio no puede limpiar eternamente nuestros pecados. 나는 이 제사 너희들이 제사 드린 거 이제 원하지 않는다. Ya su ofrenda, su sacrificio no quiero. 왜냐하면 그 제사는 언제든지 죄를 씻지 못하기 때문이다. Porque ese sacrificio de ustedes no puede limpiar eternamente. 그래서 내가
이 양이나 염소로 드리는 거 말고 새로 한 몸을 준비했다. Por eso no quiero esa ofrenda, si oveja, vaca, yo preparé otra ofrenda. 그게 바로 예수 그리스도예요. Esa ofrenda es Jesucristo. 그러면서 하나님은 난 율법으로 제사 드리는 거 싫고 Por eso Dios dice, yo no quiero ya cumplir mandamiento 나는 ustedes. 이 예수가 좋다. Si a mí me gusta Jesús. 왜 그런지 아세요? Sí, ¿por qué así habló Dios? 예수님은 Jesús, 여러분의 모든 죄, sí, todos los pecados de ustedes, 과거, 현재, 미래 모든 죄를 씻을 수 있기 때문에. pasado, presente, ya futuro, todos los pecados de ustedes pueden limpiar. 그래서 하나님은 히브리서 10장에서 Por eso Dios dice el libro de Hebreos capítulo 나 10, 양이나 염소 드리는 제사 싫고 yo no quiero ese sacrificio de ovejas y vacas. 율법으로 따라 드리는 제사 싫다. También según la ley dando eso tampoco quiero. 근데 내가 너희들을 위해서 한 제물을 준비했다. Pero para usted yo preparé una ofrenda. 그럼 바로 예수 그리스도를 나타내는 거예요. Eso es Jesucristo. 이 예수 그리스도는 모든 사람의 죄를 모두 씻을 수 있기 때문에 내가 좋다. Porque Jesucristo es todos los pecados de todas las personas pueden limpiar. Por eso a mí me gusta. 그래서 여러분 히브리서 9장에 보면 Por eso el libro de capítulo 9. 하나님은 다른 걸 다 폐하셨어요. Sí, por eso ya dejando todos, 양이나 염소로 드리는 제사들을 다 폐하셨어요. sí, quitando como sacrificando ovejas, vacas. 그리고 10절 Luego el versículo 10. 10장 10절 Sí, Hebreos capítulo 10, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. 저는 뭐라 그랬습니까? Sí, ¿qué dice, hermanos? 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도를 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. 여러분 여기 뭐라 그랬냐면 ¿Cómo está escrito aquí? 예수 그리스도의 몸을 들이심으로 말미암아 거룩함을 얻었다. Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. 자, 여러분 그러면서 자 10절은 다시 제가 설명드리겠습니다. Sí, una vez 11절. el versículo 11. 자, 11절 한번 읽어보세요. Sí, el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 자, 그러면 여기 뭐라 했습니까? 율법을 통해서 양이나 염소로 제사를 드리는 것은 언제든지 죄를 없게 하지 못한다고 얘기했어요. Si a través de ese mandamiento, si sacrificando, si a ovejas, vacas, no puede limpiar siempre nuestros pecados. 맞죠? ¿Es cierto? 맞죠? Es 이거는 cierto. 언제든지 제사 없게 못해. 그래서 내가 싫다. De esa manera no se puede limpiar nuestros pecados para siempre, pues no me gusta. 자, 근데 12절. Pero el versículo 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 자, 여러분 양이나 염소를 드리는 제사는 언제든지 우리 죄를 씻지 못하기 때문에 하나님이 별로 안 좋아하셨어요. Sacrificio de ovejas, vacas no puede limpiar para siempre nuestro pecado. Dios no quería. 근데 12절 예수 그리스도는 Pero el versículo 12, Jesucristo, 뭐라 했으면 죄를 위해서 영원한 속죄를 드리셨다고 얘기했어요. ya habiendo ofrecido una vez para siempre, 여러분 사람이 양이나 염소를 통해서 죄를 씻는 것은 항상 또 죄인이 되고 또 죄인이 되었어요. a través de oveja, vaca, limpiando nuestro pecado, otra vez siendo pecado, siempre 미래의 죄를 pecadores. 씻지 못했어요. No podía limpiar nuestro pecado de futuro. 그래서 하나님이 이 제사를 폐하셨어요. Por eso ya Dios quitó de esta manera. 예수님을 제물로 삼으셨어요. Sí, luego otra ofrenda, cuerpo de Cristo. 예수님은 어떤 일을 하셨냐? Jesús, ¿qué hizo? 영원한 제사를 드렸다. Sí, aquí dice, habiendo ofrecido una vez para siempre. 여러분 그 말은 무슨 말이냐면 Ya, ¿qué quiere decir esto? 여러분의 죄를 영원히 씻었다는 거예요. Limpió, sí, eternamente, para siempre tus pecados. 이해가십니까? ¿Me hago entender esto? 이해가십니까? ¿Me hago entender? 여러분 태어나서 죽을 때까지의 모든 죄를 이때 예수님이 씻으셨어요. Desde nacimiento hasta muerte de nosotros, en aquel tiempo Jesús ya limpió todos nuestros pecados. 아까 우리가 읽었던 10절 다시 올라가서 Sí, como poco antes hemos leído el versículo 10. 여러분 어제도 제가 저 끝나고 잠깐 얘기했는데 Sí, ayer terminando poco compartimos con los pastores. 여러분 10절을 한번 읽어보겠습니다. Sí, hermanos, voy a leer el versículo 10.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. 저는 우리가 거룩함을 얻었다고 얘기하고 있어요. Si la Biblia dice somos santificados, 맞아요? ¿es cierto? 여러분 거룩함을 스페니쉬도 그런가? 얻었다. 한국 성경에서 얻었다라고 얘기하는데 스페니쉬도 그래? Somos, 저희가 의롭게 됐다. 의롭게 우리가 그러니까 여러분 누가 나를 의롭게 시켜준 거예요. Si somos santificados, ¿no? 그 말은 무슨 말이냐면 내가 의롭게 된 게 아니라 누가 날 의롭게 해준 거예요. Ya que mí mismo no puedo, otra persona me hizo santificados, 맞죠? ¿cierto? 맞죠? 근데 보세요. Mirando, 뭐라 그랬냐면 ¿qué dice aquí? 여러분이 의롭게 되었는데 어떻게 의롭게 되었느냐? Usted ha sido santificado, ¿en qué manera? 어떻게? ¿En qué manera? 예수 그리스도의 몸을 들이심으로 말미암아. Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. 여러분 거룩합니까? ¿Ustedes son santificados? 제가 물어봐요 사람들에게. Yo pregunto a las personas, 전 거룩하지 않아요. yo no santificado. 저는 좀 요즘 교회도 못 다니고 술도 하고 담배도 하고 저는 거룩하지 않아요. A ese tiempo yo no congrego a la iglesia también tomando cerveza. 이 사람은 누구를 쳐다보는 겁니까? Esta persona, ¿a quién está mirando? 자기를 쳐다보는 거예요. A sí mismo. 맞아요? ¿Es cierto? 여러분 여기서 뭐라 그러냐면 내가 거룩한 게 된 게 아니라 예수님을 드림으로 거룩하게 되었다고. ¿En qué manera somos santificados? El mismo, no, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. 그러면 내가 거룩하게 됐는지 안 됐는지는 나를 보면 안 되고 예수님을 봐야 돼요. Para ser somos santificados no mirando a mí mismo, tiene que mirar a Jesucristo. 여러분 맞습니까? ¿Es cierto, hermanos? 여러분 당신 거룩합니까? Ya ustedes son 내가 justificados. 여러분들에게 물어볼 거예요. Yo voy a preguntar a ustedes. 그럼 여러분 그때 내가 거룩한가 이러면 안 돼요. En aquel momento ustedes, ¿yo soy santificados? 당신 거룩합니까? Ustedes ya justos, 예수님 봐야 돼요. tienen que mirar a Jesús. 예수님이 자기 몸을 들이셨나? Jesucristo ya entregó su cuerpo, 그럼 나는 거룩하다. entonces soy justo. 맞아요? ¿Es cierto? 여러분 제가 해외 여행을 하는데 Sí, hermanos, yo viajo a diferentes países. 제 아내가 표를 사요. Mi esposa compra mi boleto. 그럼 내 아내가 이제 표를 사는데 어쩔 때 내가 잘 모를 때도 있어요. Mi esposa compra mi boleto de vuelo de vez en cuando, yo no conozco muy bien. 물어봐요. 표 샀어요? Yo pregunto a mi esposa, ¿ya compró mi boleto? 그럼 내가 내 아내한테 물어봐요. 표 샀어? Yo pregunto a mi esposa, ¿ya compró? 내 아내가 표 샀어. Mi esposa me dice, sí, compré. 그럼 좀 표 있는 거예요, 없는 거예요? Entonces, ¿yo tengo mi boleto o no? 있어요. Sí, tengo. 맞죠? Cierto. 내 아내가 샀기 때문에. Porque mi hermano ya compró. 여러분 그래서 나는 내가 표 있는지 없는지 보는 게 아니라 내 아내한테 물어봐요. 도대체- 내 아내가 사면 산 거예요. 왜냐면 내 이름으로 산 거기 때문에. Entonces, yo no miro a mí mismo, tengo boleto o no. Yo miro a mi esposa. Mi esposa compró, ya yo tengo. 여러분 이해 가시죠? Ya me hago entender 여러분 esto. 그런 것처럼 Así mismo. 여러분이 거룩하게 된 것은 여러분이 착하고 여러분이 잘하고 여러분이 하나님 잘 믿어서 거룩한 게 된 게 아니라 Entonces, para saber, ustedes son justos, usted hizo bien, usted sirvió bien a Dios. No es así. 예수 그리스도의 몸을 들여서 여러분이 거룩하게 된 거예요. Si mediante el cuerpo del Señor Cristo, ustedes han sido justos. 아멘. Amén. 그럼 여러분이 거룩하게 됐는지 안 됐는지는 Entonces, ¿en qué manera puede saber usted justo, no justo? 여러분을 봐야 되는 게 아니라 No tiene que mirar a ti mismo, 예수님을 봐야 되는 거예요. ya mirando a Jesús. 아멘. Amén. 예수님을 쳐다보세요. Hermano, miren a Jesús. 예수님을 한번 쳐다보세요. Ya miren a Jesús. 예수님 여러분의 죄를 위해 죽었습니까? Jesucristo murió por tus pecados. 아멘. 아멘. 여러분 예수님 위해서 예수님 여러분을 위해서 몸을 단번에 들이셨어요. Ya Jesús para tus pecados, Jesucristo ya entregó su cuerpo una vez para siempre. 아멘. Amén. 그러면 여러분이 거룩한 거예요. Entonces ustedes son justos. 신앙은 Ya la vida de fe 나를 보는 게 아니에요. no mira a mí mismo. 여러분을 쳐다보잖아요. Ya usted mira a ti mismo. 평생 거룩해질 수 없어요. Nunca puede ser justos. 평생 의로워질 수 없어요. Ya jamás puede ser justos. 평생 온전해질 수 없어요. Ya jamás puede ser perfectos. 맞아요? Es cierto, 우린 인간이기 때문에. porque somos el hombre. 하나님은 야 너희 쳐다보지 마. Ya usted no tiene que mirar a ti mismo. 야 너가 수영 잘하는 게 중요한 게 Ya 아니야. no es importante que usted nada muy bien. 수영 있는 게 중요하지. 나는 수영을 잘해. 아무 중요하지 않아요. Más importante es estar dentro del arca. Yo estoy nadando muy bien, no importa. 수영 못해도 괜찮아요, 안 괜찮아요? O sea, no sabe muy bien nadar, no importa, ¿verdad?
예, 수영 못해도 돼요. Si usted no nada, no hay problema. 방주 안에 있으면 돼요. Si estando dentro del 여러분이 arca, 부족해도 돼요. si usted falta, no hay problema. 예수님이 십자가 못 박게 돌아가시면 돼요. Porque es Cristo ya murió en la cruz, ya suficiente. 여러분이 연약해도 돼요. Usted es muy frágil, no hay 죄에 좀 problema. 빠져도 돼요. Aunque cometiendo pecado, no hay problema. 예수님이 피를 흘리시면 돼요. Y solamente es Cristo derrama su sangre, es suficiente. 아멘. Amén. 여러분 예수님을 바라봐야 됩니다. Hermanos, miren a Jesús. 여러분, 자기를 바라보는 것은 신앙이 아닙니다. Mirando a ti mismo no es la vida de fe. 여러분 방주 안에 탔어요. Si hermanos entraron al arca, 밖에 비 오는 소리, 사람들 비명 소리가 들리겠죠. afuera podemos escuchar mucha gente grita, ya mueren. 그죠? Es cierto. 배가 막 흔들리겠죠. Si ese arca puede sacudiendo muy bien fuerte. 두려운 마음이 들 수도 있어요. Tal vez entra miedo en nuestro corazón. 이러다가 이 물이 막 배 안으로 들어와서 우리 죽는 거 아니야? Así ese diluvio entra al arca, luego nosotros vamos a morir. 그때 뭘 봐야 돼요? En aquel tiempo, ¿qué tiene que mirar? 나 수영 잘하는가? Estoy nadando muy bien. 봐야 돼요? ¿Eso tiene que mirar? No. 여러분 오늘 읽은 창세기 6장에 보면 Si hoy esta noche hemos leído en el capítulo 6, 여러분, 다시 한번 찾아보겠습니다. 6장에 보면 Génesis capítulo 6, 하나님이 뭐라 그러냐면 14절에 역청으로 안팎에 칠하라 그랬어요. Dios que dijo, aquí dice, no la calefatearás con brea por dentro y por fuera. 이 역청을 방주 밖에도 칠하고 안에도 칠하는 거예요. Si calefatear con brea por dentro y por fuera. 역청은 뭐라고요? ¿Ese brea qué es, hermanos? 예수님의 피예요. La sangre de Cristo. 그 배가 흔들리고 Ese arca está sacudiendo fuerte, 막 비가 내리고 cayéndose fuertemente el 밖에 diluvio, 사람들이 막 죽는 소리가 나고 escuchando mucha gente grita y muere, 두려울 때 así entrando el miedo. 내가 수영 잘할 수 있는가? Yo puedo nadar bien. 이걸 바라보면 안 되고 No tiene que mirar a esto, 역청을 바라봐야 돼요. tiene que mirar ese brea. 그래서 하나님이 역청을 안에도 칠하라 그러신 거예요. Por eso Dios dice por dentro y por fuera. 역청이 발려져 있지. Aquí está brea. 이 역청이 심판을 막아주지. Ese brea ya impide el juicio. 이렇게. Así es. 여러분의 마음도 막 흔들릴 때가 있어요. Sus corazones también se sacude, ¿verdad? No sacudiendo. 그때 내가 착한지, 내가 신앙생활한지 나를 찾아보면 안 돼요. En aquel momento ya estoy haciendo muy bien, mi vida está bien, no tiene que mirar. 그때 예수님의 피를 바라봐야 En 돼요. ese momento tiene que mirar la sangre de Jesús. 예수님의 피. Esa sangre de 내 Jesús. 죄를 위해서 피를 흘리셨지. Derramó la sangre por mi pecado. 그러면 나는 죄가 없지. Entonces mi persona no tengo pecado. 이해가십니까? ¿Me hago entender? 이해가십니까? Me hago entender. 그래서 하나님이 이 역청을 방주 밖에와 방주 안에 칠하라고 하신 거예요. Por eso Dios dice, no con brea, adentro y por fuera. 신앙은 나를 바라보는 것이 아니라 예수님을 바라보고 예수님의 피를 바라보는 것입니다. La vida de fe no es mirar a mí mismo, sino mirar la sangre del Señor Cristo. 오늘은 여기까지 이야기하겠습니다. Hoy día hasta aquí compartimos. 제가 한번 기도드리겠습니다. Si voy a orar. 살아계신 하나님 아버지 감사드립니다. Dios Padre, gracias. 우리는 부족하지만 Aunque nosotros faltas, 주님께서 우리를 위해서 피를 흘리신 것 생각할 때 감사합니다. pero el Señor derramó su sangre por nuestros 그 pecados. 피가 우리의 모든 죄를 씻고 우리를 영원히 거룩하게 된 것을 생각할 때 감사한 마음입니다. Estoy muy agradecido por esa sangre del Señor Cristo que derramó por 하나님 nuestros pecados. 당신의 말씀이 여기 앉은 모든 사람의 마음에 믿음으로 임할 수 있도록 도와주시기 바랍니다. Dios ayude a todos los hermanos que están en ese lugar que reciben la palabra de Dios. 주님 앞에 부탁을 드립니다. Si rogamos ante Dios, 예수님 이름으로 기도를 드립니다. oramos en el nombre del Señor Cristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.